nongeye kubaha ikaze muri kino kiganiro cy'imvune imvano cyo kuri wa gatandatu tariki ya 2 z'ukwezi kwa karindwi mu 2022. Uyu munsi turasubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turaganira ku ngaruka z'imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23, umutwe wiganjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda umaze kwigarurira uduce tumwe na tumwe twa Rucuru na Nyiragongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, harimo n'umujyi wa Bunagana uri ku mupaka wa Uganda. Ntabwo twibanda ku ngaruka zo mu bukungu nubwo zikomeye, aho ndavuga ibyemezo leta ya Kongo yafashe byo guhagarika amasezerano yose yagiranye n'u Rwanda no guhagarika ingendo z'indege z'ikigo cy'indege cy'u Rwanda, Rwanda Air, icyemezo cyo gufunga umupaka saa 9 z'amanywa nacyo nyine nticyoroheye abaturiye imijyi y'ibihugu byombi, hamwe rero no guhitisha ibicuruzwa n'urujya n'uruza ku mupaka wa Bunagana ubugenzurwa n'umutwe wa M23. Turibanda ku mubano w'abaturage ba Kongo kuko ibimaze iminsi bihabera cyangwa se ubutumwa buhererekanywa ku mbuga nkoranyambaga biteye ubwoba. Amashusho aragaragaza insoresore z'abanyekongo batavuga ikinyarwanda bitwaje imihoro n'ibyuma ngo byo guhangana cyangwa se guhiga abanzi babo, abo rero ngo akaba arabavuga ikinyarwanda. Hari ubutumwa twabonye buhererekanywa kuri izo mbuga nkoranyambaga buhamagarira abo banyekongo guhiga abanyarwanda ngo bakabasubiza iwabo mu Rwanda. Hari abakoresha amagambo ateye ubwoba ntashobora no gutinyuka kuvugira hano. Kuva uwo mutwe wa M23 wigaruriye uwo mujyi wa Bunagana, umubano hagati y'abanyekongo bavuga ikinyarwanda nabo mu yandi moko warazambye cyane. Hari amakuru avuga ndetse ko hari abishwe bazira uko basa cyangwa se ko bavuga ikinyarwanda. Abibasiwe cyane cyane ni Abatutsi. Ikalima mu ntara y'Amanyema bishe umuntu ukomoka mu bwoko bw'Abanyamurenge, abandi barahunga. Ikisangani ho bafata umukoroneri wo muri Kivu y'Amajyaruguru, ahaho n'abapolisi bagaragaye ku mbuga nkoranyambaga bamukurubana bamujugunye mu modoka yabo. Hari n'ahandi havugwa abasirikare ndetse n'abasivile bafashwe nk'Ibukavu, Igoma, Ikalemi ndetse n'Kinshasa ku murwa mukuru wa Kongo. Abana b'Abanyarwanda bigaga mu mashuri mu mujyi wa Goma ubu ntibiga kubera ubwoba. Abavuganye na BBC gahuza miryango mu mujyi wa Rubavu bavuze yuko abayobozi b'amashuri yabo aribo bafashe icyo cyemezo cyo kuba bagumye mu rugo. Mu myigaragambyo yabaye mu mujyi wa Goma mu kwezi gushize, abayiteguye bakaba baravuze yuko ari imyigaragambyo y'amahoro yari igamije gushyigikira ingabo z'igihugu cyabo no kwamagana u Rwanda na Uganda, ariko yabayemo ibikorwa by'urugomo ku bavuga ikinyarwanda. Gusa hari abanenga iyo myifatire n'ibyo bikorwa bavuga bati iyaba ababikora basubizaga amaso inyuma bakibuka ibyabaye mu Rwanda muri 1994 ntibatinyuka gukoresha amagambo ahembera urwango nk'uko bimeze ubu. Nanone kandi ikindi kirema agatima abavuga ikinyarwanda nuko abategetsi ba Kongo bamaze kwihanangiriza ababikora cyangwa se abafite iyo ngengabitekerezo, ndetse akaba hari n'abafashwe Kinshasa bashyikirizwa ubutabera. Mu cyumweru gishize ubutegetsi bw'umujyi wa Uvira bwahuje intumwa z'amoko yo muri ako karere barimo n'abavuga ikinyarwanda, imiryango itegamiye kuri leta n'abashinzwe umutekano kugira ngo bigire hamwe uko babirwanya. Mu byemezo byafashwe muri iyo nama harimo guhagarika imyigaragambyo no gushakisha abantu bakwiza ubutumwa bahamagarira guhohotera abavuga ikinyarwanda. Amakuru atugeraho ubu avuga yuko abanyekongo bavuga ikinyarwanda bafite imitima ihagaze nubwo leta y'icyo gihugu ikomeje kubizeza yuko idashyigikiye ibikorwa by'urugomo bibibasira. BBC gahuza miryango ndetse yavuganye n'umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya Katembwe, wavuze yuko leta ya Kongo irwanya ibikorwa byose byibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Abakuriye amashyirahamwe y'abo bantu bavuga ikinyarwanda banasohoye n'amatangazo bavuga yuko ntaho bahuriye n'uwo mutwe wa M23. Leta ya Kongo iravuga yuko guhohotera abo bantu ari ukugwa mu mutego w'u Rwanda, ivuga yuko rufasha umutwe wa M23. U Rwanda ariko ibyo rukaba rubihakana. Imboni imvano rero irasuzuma igitera imvugo nk'izo. Ese uburakari bw'abo banyekongo batavuga ikinyarwanda bwabo bufite ishingiro? Niki se cyakorwa kugira ngo ibintu bitagerewa ndabaga?
abatumire bacu ni umushingamateka Emmanuel Muhozi wo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, David Karambi ukuriye umuryango w'abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru, Nyamombeza Ombe umunyekongo wo muri Finland akaba akurikira politike y'ibibera muri Kongo, hamwe na Muyoboke Ndatabaye Bosi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abanyamurenge baba muri Uvira Shikama ryo mu ntara ya Kivu y'Epfo. Turi kumwe kandi na Brigadier General Felix Kurayige umuvugizi w'ingabo za Uganda. Twanagerageje gutumira abategetsi b'u Rwanda ariko ntibashoboye kuza muri iki kiganiro. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Felenga Kwaya. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Mbere yo guha ijambo abatumire bacu, reka mbanze nitabaze mugenzi wanjye Yvette Kabatesi adusomera inkuru y'umunyamakuru wa BBC uri Kinshasa Gauss Koene ivuga ukuntu abategetsi batandukanye barimo n'umukuru w'umutwe w'ingabo za ONU zagiye gucungera amahoro muri Kongo MONUSCO Madame Bintou Keita bagiye bamagana ubwo bwicanyi. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yijeje ko abantu bose bakangishije kwibasira abatutsi bazafatwa bagahanwa n'amategeko. Mu bayobozi bamaganye izo mvugo harimo umuganga uzwi cyane Dr Denis Mukwege wigeze guhabwa igihembo cy'amahoro cya Nobel. Mu byumweru bike bishize yahamagariye abantu kutishora mu mvugo zivangura we asanga zifitiye inyungu abanzi ba Kongo gusa. Naho ku ruhande rw'umuyobozi w'umutwe w'ingabo za ONU zishinzwe kubungabunga amahoro muri Kongo yongeye kwibutsa ko ihezwa rya bamwe mu baturage ribangamira ubumwe bw'igihugu kandi ari bwo ngenzi mu bihe by'imvururu nk'ibyo. Yahamagariye guverinoma ya Kongo guhana abatanze ubwo butumwa bushishikariza kwibasira abantu hashingiwe ku bwoko cyangwa ubwenegihugu bwabo. Isubukurwa ry'ibitero by'umutwe wa M23 ku mupaka w'u Rwanda na Uganda ryazanye agatotsi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ibyo bihugu byombi byashinjanye gushigikira imitwe y'ubugizi bwa nabi, ibirego buri ruhande ruhakana. Ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba birateganya kohereza ingabo zishinzwe kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo, ariko kugeza ubu nta gihe kiratangazwa iryo tsinda ryakoherezwa. Ku buryo bw'umwihariko ariko abicishije kuri televiziyo y'igihugu RTNC, umushikiranganji w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano wa Kongo akaba ndetse n'icyegera cy'umushikiranganji wa mbere Daniel Aselo Okito yamaganye yivuye inyuma ubwo bwicanyi, asaba yuko ibyo bikorwa bihita bihagarikwa kandi yuko inzego z'ubucamanza zihana babikora. Il n'y a pas une guerre entre les populations rwandaises et les populations congolaises. C'est le gouvernement rwandais. Nta ntambara iri hagati y'Abanyarwanda n'Abanyekongo. Ni leta y'u Rwanda idutera intambara, twebwe leta ya Kongo. Rero Abanyekongo ntibagwe mu mutego twatezwe na Kagame n'abo bakorana, kuko no kubivuga gutyo. Il faut l'appeler ainsi. Ils veulent faire quoi? Ils veulent faire bashaka kwereka makungu bati ego naho leta ya Kongo itwagiriza gukora ibi na biriya ku butaka bwayo, raba leta ya Kongo ntishaka abatutsi. Kuko no kubivuga mu majambo atomoye. Nico gituma kwizina rya leta ya Republika mbari ya bene gihugu bose kwivyo bitosubira na rimwe. Ivyo bamwe bagerageje gukora ejo n'uyu munsi bihagarare. Nico gituma nsavye uretse abakuru b'intara ariko kandi n'abakomiseri b'intara mu gipolisi ca Kongo, abakuru bose b'inzego z'iperereza n'iz'umutekano, à tous les responsables des services de renseignement et de sécurité de prendre toutes les dispositions nécessaires. Gufata ingingo zose kugira ngo umuntu wese w'umunyekongo ku giti ciwe, umunyekongo ari mu mugambi wa politiki, umunyekongo ari mu ishirahamwe iryo ari ryo ryose, ntiyihe ububasha bwo gukora icyo ari cyo cyose ku izina rya leta. Leta ya Repubulika ibaye iriyamiriza ibyakozwe ejo ikarima ni Kinshasa ku izina rya leta. Et à Kinshasa, je demande au nom du gouvernement, nsabye mugenzanje umushikiranganji ajejwe ubutungane gufata ingingo zose kugira abacamanza baronka uburyo bwo kuzoshobora kwakira uwo wese azofatwa n'inzego z'iperereza n'iz'umutekano, igipolisi ca Kongo, kumvo z'izo nyifato zose mpejeje kudondagura no kwiyamiriza. Au sujet de tous ces comportements que je viens ici de décrire
et de dénoncer. Je demande enfin aux membres des partis ubwa nyuma nsabye abanywanyi b'imigambwe ya politiki kandi aho n'amampera kuwanje UDPS kuko amasanamu yagaragaye uyu munsi i Kinshasa qui se sont permis de parler, ceux qui se sont permis de circuler sur les rues de Kinshasa, abihaye ububasha bwo kuvuga, abihaye ububasha bwo kuzunguruka amabarabara ya Kinshasa biyita ko ari abanywanyi ba UDPS. Imana ishimwe kuko nakurikiye ijambo ry'umukuru wa Force du Progrès ba UDPS yiyamirije ibyabaye avuga ko bacengeterewe ko atari bo bihaye gukora ibyabaye Kinshasa. Avuga ko atanumwe yigeze asaba kuja gukora ibyabaye. Donc je disais que je demandais à tous les partis politiques de dire à leurs membres. Nareko ndavuga rero ko nsavye imigambwe yose ya politiki kubwira abanywanyi bayo ko kuva uyu munsi ko ata muntu n'umwe afise ububasha bwo kwambara umwambaro canke ikindi kintu icyo ari cyo cyose gishusha n'umwambaro w'abasirikare canke abapolisi. Hari ubikoze wewe ujejwe iperereza, wewe ujejwe igipolisi cy'igihugu ca Kongo, mbere na wewe ujejwe igisirikare, mukabona umunyagihugu ikinshasa Igoma ikasumbalesa nkuko navyiboneye ubwanje irubumbashi Alunafek na Junafek na UDPS hamwe na ACO bariko bariyambika bene iyo myambaro nukubihagarika nukubafata bajanwe mu gipolisi bajanwe muri parke kugira bacirirwe urubanza bahabwa igihano. Nongeyeko ko muri ico gihe atanama z'abanywanyi b'imigambwe zikorerwa mu mabarabara. Niba mushaka gukora inama ja ku byicaro by'imigambwe yanyu ya politiki, ntihagira abantu dusubira kubona bari munsi y'ibiti bariko baravugana bambaye bene iyo myambaro canke amawutine. Ntidusubire kubona ivyo bintu kuko ntidushobora kwemera ko abanyagihugu b'abanyekongo bashira abandi mu mutekano muke. Mettre les autres en insécurité. Umushikiranganji Daniel Aselo Okito. Reka rero nje kwa David Karambi, we ari Igoma aho ni mu burasirazuba bwa Kongo. David, kuva muri ibi byumweru bibiri navuga bishize hari ibi bibazo bisa nkaho bikomeye bihamagarira abantu kwica abavuga ururimi rw'ikinyarwanda na cyane cyane abatutsi. Wowe uhagarariye aho ngaho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane bavuga ku itariki 25 z'ukwezi gushize kwa gatandatu, ubwo nukuvuga kwa gatandatu ushize, ariko aya magambo twumvise y'abategetsi yashoboye guhagarika iyo myigaragambyo bari bahamagaje yuko yakorwa ubwicanyi. Ese umuntu yavuga ko ubu ngubu ibintu byifashe bitaho ngaho? Mbere na mbere ndifatanya n'imiryango yose yahuye n'ibibazo by'ubuhunzi, haba muri teritwari ya Nyiragongo, haba muri teritwari ya Rucuro, aho abantu benshi bagiye bapfa abandi bagahunga, ndetse abagize umuryango bagatandukana. Nifatanije rero n'abo bantu bahuye n'iyo sangane kuko ntawe ushyigikira intambara iteka ihitana byinshi. Nk'uko mwari mumbajije, ahangaha twarahungabanye cyane kuva uriya muyobozi wa polisi yo muri intara y'Amajyaruguru ya Kivu yatangaje ku mugaragaro asaba yuko abantu bafata intwaro izo arizo zose, les armes blanches, bagafata imipanga ngo kugira ngo birwaneho birengere, ngo kandi n'abo bantu murabazi muturanye nabo ntabwo mubayobewe. Twebwe rero hano twarahungabanye, turahungabana, tubura uko twifata, ariko ndashimira uburyo MONUSCO, abakuriye MONUSCO hano bahise bumva ikibazo uko giteye. Twarabasanze batubwira ko batanze raporo ku buyobozi bwabo, ubuyobozi bwabo nabo butanga raporo ku rwego rw'isi,
niyo noneho unavugana na guverinoma ku buryo mboneyeho gushimira minisitiri wa kominikasiyo wavuze mu izina rya guverinoma avuga yuko nta wemerewe guhohotera undi mwenegihugu cyangwa umunyamahanga uwo ari we wese nta burenganzira bafite bwo kuduhohotera. uvuze ko mwagiye muri MONUSCO, mwagiye muri uwo mutwe w'ingabo za ONU zicungera umutekano aho ngaho, mwabuze abayobozi, kuki mutabanje gutabaza abayobozi banyu aho ngaho bahagarariye leta? ese watabaza umuyobozi uri gushaka kwihitana? ntabwo twari kwiyambaza umuyobozi wa polisi ni ifite inshingano zo gucunga umuturage, none iyo polisi niyo yari yasabye yuko abaturage bifata ashaje. twahise rero twiyambaza ubuyobozi bwa MONUSCO kugira ngo butuge hagati, noneho barebe uko baducungira umutekano. nicyo gituma twiyambaje MONUSCO kandi ifite muri izo nshingano kubungabunga amahoro. none guverineri ni ukuvuga umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, we ntabwo mwamubwiye muti ibi ni ibiki bibaye uyu mupolisi yavuze? twaramushatse, twageze ku biro bye dusanga we ari kuri tere, ari ku rugamba, noneho turamubura no kuri telefone, haba mesaje, haba guhamagara, nawe yari ari muri rwinshi, yari ari mu mirimo ashinzwe, ntabwo tumurenganya, ariko polisi niyo ifite inshingano yo gucunga umutekano w'abaturage. ngaho reka tugendereho, rutangiye kutubwira uko ubu ngubu byifashe. ubu byifashe bitaho ngaho i Goma. bamaze rero gutubiramo icyo kintu cy'icyoba, abaturage batangiye kuvuga bati tugiye kugura imipanga, kandi n'udafite umupanga azavuge tuzamugurire. noneho ubwo ku marezo sosiyo, abagenda ku mapikipiki, ku mamoto, nabo bakagenda bavuga bati noneho tugiye kugakora. babona umuntu usa n'umututsi bakavuga bati akandi kageze. nuko noneho twagize amahirwe nyine, umuyobozi wa MONUSCO nshimira ahita abigira ibye, noneho ubwo avugana n'ubuyobozi bwa polisi, ndetse na wa wundi wavuze ririya jambo yaramwiyamye. undi aravuga atoya ntabwo ariko nabivuze, ariko ngo deja na Patrick Muyaya, minisitiri wa information, yari yamaze kubivuga, abwira na guverineri nawe ndamushimira kuko yahise ashyiraho itangazo ryiyama abaturage kuba bafata intwaro kuko atari bo basimbura ingabo z'igihugu. guverineri rwose aho yarakoze, ku buryo n'icyo namushakiraga twakibonye mu gisubizo cy'iryo tangazo yashyize ahagaragara. ubu ngubu aho ibintu bigeze, ntabwo hanze hameze nabi, usibye yuko imitima y'abagizi ba nabi ikiriho, iracyariho. ni ukuvuga yuko babonye akanya ibyo bagize bibitsemo banabikora, leta ntizahaguruka. ariko ntabwo mukihishe, murayihishe se? ubu bwose turatembera, ariko ntabwo tugera mu makarite ari retire, ariko ubu si ngicyo gihe rwose. ubu uko biri, abantu baragenda babwirwa kenshi na kenshi yuko nta bafite uburenganzira bwo kwica bagenzi babo babahora uko baremye. ariko imitima y'abo bagizi ba nabi ndahamya yuko itari yahinduka, kuko bisaba imbaraga za leta zo igomba gukurikirana abantu bose bayobye ayo macakubiri, kuko twese tutari inyeshyamba.
ngaho reka tujye aho Igoma nyine uri kumwe na Depite Emmanuel Muhozi, uyu we ni umushingamateka. Depite Emmanuel Muhozi, mwebwe ibyo ngibyo mumaze kubona uko bimeze, mwakoze iki kugira ngo bikumirwe? Ariko mbere yaho nifatanyije n'abaturage benshi bari mu kababaro bo muri groupe Mazajomba, Bweza, Gisigari, Busanza, bagumirije kwicwa n'ingoma z'abaturanyi bacu, kandi bimaze imyaka ariko binyuriye mu magroupe armé yatangiranye na AFDL, bija kuri RCD, bigera kuri CNDP, M23 ya mbere n'iya kabiri nibyo banyuriragamo. Groupe armé ubwo ni imitwe twaje birwanisho, birwanisha. Ubu nko mu y'imirwano aha guhera mu kwezi kwa gatatu gusa tumaze kuzimiza aho ngaho mwako gace mu magroupe abiri atatu abantu barenga 70, kandi ikiza kugaragara nuko bose ari ubwoko bumwe bw'abahutu. Ubwo kuzimiza ni ugupfusha cyangwa nuko bagiye bamaze kwicwa n'abo bantu n'izo ngoma, ibyo bihugu bidukikije binyuriye muri M23. Ibyo bintu rero ni ibintu bigenda bikomeza kuzambya imibanire. Ibyo bihugu bibakikije ushaka kuvuga ni ibihe? N'u Rwanda n'Ubuganda. Ibyo byagurije kurema imitwe, ariko ibyo barabihakana bo ntago babyemera. Ntaho bigeze babyemera, ariko uhereye kuri AFDL mu mwaka w'igihumbi 1996 kugeza ubu ngubu iyo mitwe yagiye iremwa nabo, kandi hari ibyemezo byinshi bihari. Ibyemezo bihe? Ibyemezo ni byinshi. Icambere tuvuye kuri AFDL, ariko AFDL ni bya kera, twe turavuga ubu ngubu uri muri abarega yuko ngo bakorana n'umutwe wa M23. Ibyemezo by'icambere nuko abarwanyi bafatwa bambaye imyenda y'igisirikare c'Ubuganda n'u Rwanda. Ibikoresho bifatwa kubishwe nangwa kubafashwe ni iby'u Rwanda n'Ubuganda. Nk'abaturage ba Biruma bari baherutse gufata abasirikare bari b'u Rwanda bambaye imyenda y'igisirikare y'u Rwanda n'intwaro 3. Gato aho ngaho kuri abo basirikare babiri, leta y'u Rwanda yo yavuze yuko babashimuse barimo bacungira umutekano ku mupaka, barabashimuta, ni nayo mpamvu bahise babaka leta ya Kongo kugira ngo ibabasubize, hanyuma barabasubiza. Ibyo ni turabimenyereye ku Rwanda ko nta rugeze rwemera na rimwe, na biranavuze bya kera ntaho bigeze babyemera, kandi na James Kabarebe General yarigeze kuza mu mitwe akagera icyo abaye mukuru w'ingabo za Kongo, ariko ntaho bigeze babyemera na rimwe. Reka tuvuge iby'ubu ngubu bya aba basirikare. Leta y'u Rwanda ivuga ko ntishobora kohereza abasirikare babiri kugira ngo bajye gufata igihugu. Oya, baratatanye, bari benshi, hari abishwe, hari imyenda yerekanye ya gisirikare, hari abatatanye. Abo babiri bafashwe n'abaturage hamwe na polisi. Ntabwo ari kugira ngo bafashwe n'umutwe w'ibirwanisho, n'abaturage babafashe. Ni ukuvuga yuko nta byo guhakana birimo. Njyewe iwacu ni ku mupaka, ni hafi na Bunagana. Abaturage bacu buri segonda baba bari kureba ukuntu abasirikare bari kwinjira. Abaturutse mu Buganda baba bari kubareba, n'abaturutse mu Rwanda baba bari kubareba, nk'uko turi ku mupaka. Ntabwo rero abaturage bayobewe Abaganda, ntaho bayobewe Abanyarwanda, ntaho bayobewe iteni z'u Rwanda, inifomu z'u Rwanda, ntaho bayobewe inifomu z'Ubuganda, kuko turaturanye, duhora dutembererana. Okay, ubwo mubo uvuga bagiye kurwana harimo abasirikare b'u Rwanda, harimo ngo n'abasirikare bo muri Uganda. Nukuri. Reka mbanze nkumvisha ibyo umushikiranganji ushinzwe imibano n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta avuga kuri icyo kibazo, ni igihe yasubizaga ibibazo byo ku kitangazamakuru cyo mu Faransa bita France 24. Icyo gihe umusirikare wa Kongo yaramaze kuraswa n'abasirikare b'u Rwanda ku mupaka uhuza ibihugu byombi. Ibyo bituma babaza rero Biruta niba bitagiye gutera umutekano muke, na cyane cyane yuko Kongo ibarega yuko bafite
ibimenyetso bigaragaza ko leta y'u Rwanda ifashe umutwe wa M23 na cyane cyane banavugaga yuko ngo nuserukiye Amerika muri Kongo nawe yabivuze. Reka wumva uko Biruta abivuga hanyuma nkugarukeho. Cet incident survient dans un contexte où il y a eu des discours de haine, des incitations à la violence du côté de... Ibi bintu bishitse mu gihe hariko harakwiragizwa amajambo y'urwanko yo guhamagarira abantu kuja mu bwicanyi muri Republika Demokarasi ya Kongo. Rero ibi bintu nivyo gushira muri urwo rwego. Ntabwo ari ibintu twavuga yuko vyirebanga vyabaye kwa vyonyene kuko vyabaye mu rwego rugaragara neza. Rero jewe nuko ndabibona. Leta y'u Rwanda yafashe ivyemezo vyo kugira ikingira umutekano w'ubutaka bwayo n'abanyagihugu bayo. Ariko nta basirikare dufise muri Republika Demokarasi ya Kongo kuri ubu. Ivyo vyatangajwe n'userukiye Amerika ko harabagaragaye ko ari ibintu vyemejwe. Nashaka ndabibutse ko mu karere dufise inzego zo kugenzura ivyo bintu zijeje gukora amatohoza kubishika vyose harimwo n'ibijabuka imbibe. Rero ntabwo ari akazi ko wari we wese gutangaza canke gusa no kwemeza kuvuga ko hari ibimenyetso ko hari abagaragaye. Hari inzego zibijejwe. Icyo leta y'u Rwanda yakoze kandi izokora no muri kazoza no gufata ivyemezo bikenewe mu gukingira ubutaka bwayo hamwe n'abanyagihugu bayo. Prendre les mesures nécessaires pour protéger son territoire et ses citoyens. Ceci est lié, disons, à une certaine idéologie qui se vit dans la région. Ibi bifitanye isano n'ingengabitekerezo ikwiragiye mu karere. Bavuga ko M23 ifitaniye imigenderanire no Rwanda kuko ari abanyekongo bavuga ikinyarwanda ariko n'abanyekongo. Rero iyo ngengabitekerezo yakwiye hose mu karere kuva mu myaka ya 90 ikavuga yuko hari abanyekongo batarabukuri bibandanya gukwiragizwa. Mbere n'ingabo za ONU ziri muri RDC zishinzwe kugwanya imigwi itwaje ibigwanisho zishiramwe ingoga iyo zigwanya umugwi kanaka, aha ndavuga M23, ariko izo ngabo zikaba zimaze imyaka myinshi atana kimwe zikora ku yindi migwi kandi izwi no ku rwego rwa ONU. Aha ndavuga umugwi FDLR ufitaniye isano n'abakoze genocide ngaha mu Rwanda mu 1994. Nayo ubundi imigenderanire hagati ya M23 na leta y'u Rwanda ntayiriho. Urumva bwana Emmanuel Mozi ntayiriho ahubwo n'ingengabitekerezo iri aho ngaho muri Kongo kugira ngo batwerere u Rwanda ibyo. Vincent Biruta yabivuze ariko muzi ko M23 mu mwaka w'ibihumbi 2013 abasirikare ba guverinoma FARDC hamwe na MONUSCO bari bakubise iyo M23 barayirasa barayirangiza, insigarizwa zirukira mu Buganda no mu Rwanda. Zigezeyo mbere yo kuzakira bamanje bazambura intwaro. None ubu ko wagarutse bakagaruka bafite intwaro bazikuye he? Mu Rwanda rwazibahaye, mu Buganda rwazibahaye. Ejo wumvishe ko na Bintu Keita uhagarariye MONUSCO yavuze ko bagarutse bafite imbaraga za gisirikare zirenze n'iz'igihugu. Ni ukuvuga yuko n'intwaro bari bafite guverinoma y'u Rwanda n'iy'u Uganda barazibambuye, ariko noneho babongereye abantu babongera n'intwaro kuko ari ibihugu bibiri nyine bifite intwaro wenda zisumba n'iza Kongo. Ni ibintu bitogarukwaho, ariko nziko guverinoma y'u Rwanda guverinoma ya FPR icyo igenda ishira imbere hose no gutangira intambara ni uburiganya, uburyarya no kugenda bashira imbere intambara z'amoko. Uravuga ngo hari imyenda ya Uganda n'iy'u Rwanda wabonye, hari ibikoresho by'abasirikare b'ibyo bihugu wabonye, hari abasirikare bafatiweho. Unavuze yuko hubwo ngo ibi bihugu byombi byahaye uyu mutwe wa M23 intwaro kugira ngo uze kurwana aho ngaho muri Kongo. Turi kumwe na Brigadier General Felix Kuraige, uyu ni umuvugizi w'igisirikare cya Uganda.
General Felix ibi ngibi urabyumva ibyo arimo aravuga uyu nguyu n'umushinga amateka wo muri Kivu y'Amajyaruguru hariya muri kariya karere ka Rucuro niho akomoka niho ahagarariye abaturage baho ibi arimo aravuga urabivuga wiki General Felix birandenze birantangaje ngo umushinga amateka yakora ibirego nk'ibyo ku gihugu cy'umuturanyi igihugu gifashije leta ya Kongo mu bibazo imaranye imyaka n'imyaka. Icya mbere abasirikare namwe ingabo za Uganda ntabwo zayoberana kandi ingabo za Uganda si z'ubwoko bumwe nk'uko agerageza kubyerekana ni amoko yose yo muri Uganda. Niba hari abo bafashe ibyemezo babyerekane bashyira ubuhamya hanze aho kugira ngo akore ibirego nk'ibyo mu kureba kwanjye bya politiki kandi bidafite aho bishingiye. Ese twaba twarashyigikiye M23 ingabo za FRDC zikahungira muri Uganda tukazakira n'ingabo n'intwaro zabo tukavura abakomeretse twarangiza tukabasubiza izo ntwaro bagataha ubwo si bo nibo baswa nangwe tukabaswa babashyigikiye kandi tubarwanya. Urabyumva Emmanuel Muhozi kugira ngo yumve ko aba M23 yari yararangiye muri 2013 muri mu 2013 iza guhungira mu Rwanda no mu Buganda babambura intwaro mbere yo kubakira none mu gutera intwaro bazikuye icyo ni cyambere cya kabiri mu bafashwe mu barwanyi hari abarwanyi bafashwe bakuwe mu nkambi z'abakongomani ziri mu Buganda Ubuganda na HCR bafiteho amaso recruitment y'abantu 10 20 ijana taho yaba mu gihugu batabizi mbere yo gutera ibunagana habaye inama mu hoteli Kanombe ni mu Buganda hafi n'umupaka gwa Kongo abasirikare b'u Buganda n'abo Rwanda bari bahari mbere yo kugira ngo binjize abasirikare babikoze gatatu bazimya amatara mu masaha ga gisayo Muhozi igira ngo aho ngaho hari icyo yaragiye kuvuga General Felix icya mbere M23 ijya gutsindwa bwa mbere na mbere muri 2013 Uganda yakiriye impunzi zihunze ziba muri Kongo nk'uko ihora izakirana n'ubu kandi nk'uko yabivuze twabakiriwe intwaro tubakura ku mupaka. Nyuma habaye imishyikirano hagati ya leta ya Kongo na M23 iyo mishyikirano uwayikayishije ese uwayishyizemo umutwe yari president wa Uganda abaha minister wa defense icyo gihe Dr. Kiyonga niwe wari umukuru w'intebe wayoboraga iyo mishyikirano. Bemeranya ibyo bagezeho nuko nk'uko twari twemeranyije nabo M23 ingabo zabo zirafashwa zirataha ariko leta ari yemeye kubasubiza mu mirimo yabo bakoraga gisirikare kugira ngo rero uvuge ngo bashutse hano icyambere cyangwa mwemeze Muhozi iyo Uganda ishyigikira M23 intambara ibisukundi kandi ngira ngo arareba imirimo dukoze mu Ituri turwana na ADF aho tubagejeje. Ese ibi ntangaza ADF imaze igihe yica Kongo abapolitisiye nka Muhozi baracecetse kugeza ubwo tugiye tukabamisha na n'ubwo twashaka kandi iyo nimishyano twagezeho na leta ya Kinshasa kugira ngo rero avuge ko twihinduye kandi tugashyigikira M23 ndabiri bakora ubuyobe ahubwo cyo nasaba byaba byiza ko abayobozi ba Kongo basuzume ikibazo cy'umutekano mu gihugu cyose kuko ibibazo bya M23 ni bya identity conflict ariko hari ibibazo muri Ituri hagati y'abajama n'abarendu hari ikibazo cya Maimai abo sinabo bashyizweho na Uganda na Rwanda hari M18 mu majyaruguru tureke rero kwifashisha abandi ngendareba ko abayobozi nka ibise bashimwe Muhozi ariko nk'ibi Muhozi yaravuze by'uko ngo habaye inama ku mupaka wa Uganda ngo ahantu bita Kanombe ngo yo kugaba igitero murabivuga wiki nta ngabo za Uganda ziri muri Kongo ziri muri ya ntambara ya M23 niba afite ubuhamya babushyire hanze kuberekanye si imyenda y'abasirikare babiri ba RDF ko batari berekana imyenda y'abanyayuganda ngaho bishaka yiki
reka tukibaze icyo ngicyo muhozi ko nta bimenyetso watugaragarije ko watubwiye ko ari abasirikare b'u Rwanda babiri bafashwe aba Uganda bo bafashwe n'abahe ibimenyetso nerekanye ko nawe yemeje ko mu abasirikare bakigera mu Uganda insigarizwa za M23 muri 2013 babatse intwaro ariko ntabwo yatubwiye none ubu bari kurwanisha zivuye he baturutse he ariko reka nongere ngwereke ko uyu Vincent Biruta ejo bundi yavuze ko abasirikare bari kurwana ba M23 tarabaturutse mu Rwanda nabaturutse muri Uganda ni ukuvuga yuko Uganda ibiziho neza kuko yabivuze abaturage babunagana abaturage ba Kabindi ba Cengerero nitwe turi abaturanyi b'Uganda abasirikare b'Uganda turabazi kuko ni hafi yacu ariko icyo ngiye kugarukaho nuko ari cyo General Felix Kurayige aje guhuza na General Muhozi Kainerugamba bagarutse ku byerekeye amasezerano yerekana ko ikibazo kihari no kuko yitari kubahiriza amasezerano no kuvuga yuko koko bashigikiye M23 kugira ngo Kongo bayihate amasezerano nico njewe nkuyemo kandi ko arambesheye ndavuze bagiranye Muhozi reka wumve muzi ihangane gato yego navuze habaye imishyikirano hagati ya leta ya Kinshasa na M23 muri 2013 uwubahirije n'utarubahirije amasezerano sinamuvuze ibyo binshize mu kanwa ndi umuvugizi w'ingabo za leta ntabwo navuga ibintu nabifiteho ubuhamya ibavuze bya General Muhozi Kainerugaba byo ninjye uvugira ingabo za Uganda hari umugabo w'ingabo yitwa Geno Mbadi reka turaza washobora kunyumva gakeya uyu munsi cyangwa ejo Perezida Museveni yabujije umuhungu we General Muhozi Kainerugamba kongera gukora tite ku bintu bya security ni ukuvuga ko yabimubujije ariko ari kureba ko birimo ariko ntibyamubujije gusa none ingaruka zabyo ntaho yazimubujije nta n'igihano yahawe ni ukuvuga ko Ubuganda koko birimo kandi abaturage bari kubireba ntaho nta n'uko bigeze babyemera bigeze kurwanira na Kisangani bigeze kurwanira na hamwe n'abanyarwanda ariko nta munsi n'umwe bigeze kubyemera reka ibyo turabigarukaho ariko nge nari nakubaje nkitangira ngo wowe nk'umushingamateka umaze kubona izo mbuga nkoranyambaga zirimo ziracicikanaho ibintu bihamagarira abantu kwica bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mwebwe nk'abashingamateka mwakoze iki ngo mubihagarike umuntu ukubiswe ntawe wamubwira ngo riraguca reka kuriraguca uretse ko duhora twamagana imvugo mbi n'ingiro mbi ariko ingiro zikora zikorwa nizo zigenda zituma abantu bagira ibyo bavuga bibi muri make ntacyo mwakoze nk'abayobozi bahagarariye abaturage ntacyo mwakoze kandi turabyamagana igihe icyo ari cyo cyose ni uko ariko icyo dukwiriye kwamagana cya mbere ni ikibitera kuko iyo ni ingaruka umuntu yiciwe ntabamubwira ngo atekurira ariko iyo agiye gukora ibibi uragerageza kumubuza ariko kugira ngo umubuze neza ni uko wahagarika mwakwifatanya ngo muhagarike kiriya ikibitera ni iki rero ni aba baturanyi Uganda n'u Rwanda ingoma zabo NRM na FPR bigumirije guhatira abaturage gutandukana kugira ngo bo bakomeze ku ngoma zabo. Muhozi ndashaka kumubaza Mayimayi yashinzwe n'ibihugu bituranye Kongo. Urakoze cyane reka ngusubize igroupe arme ya mbere umutwe w'ibirwanisho wa mbere muri Kongo yari AFDL. Nyuma ya AFDL haje amagroupe arme menshi ariko amagroupe menshi yaje yari amagroupe amenshi arabantu babonye yuko bari kwicwa bakavuga bati none se turi duhagaze ufite imyaka rifata uhuye niko nakayifata kugira ngo yirwaneho naho abazanye ibintu by'imikozi bitwaje irwanisho muri Kongo ni mureke iki turazuko turakigarukaho reka tubanze tujye muri Kivu y'Amajyepfo
hanyuma iki muhumure turakigarukaho mu kanya iki ngiki. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru imvo n'imvano urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Hagati aho ngaho muri Kivu y'Amajyepfo naho nyine ubu bwicanyi bwarahamagajwe kugira ngo nabwo bukorwe. Ibyo bituma rero abayobozi baho na cyane cyane abayoboye akarere ka Uvira bahamagaza inama kugira ngo bafate ibyemezo byo gukumira. Hano muri kino kiganiro turi kumwe na Muyoboke Ndatabaje Boss. Uyu we yari muri iyo nama. Watubwira uko byagenze muri iyo nama n'ibyemezo mwafashwe bwana Boss? Inama yabaye mu kwezi kwa gatandatu hari ku minsi 21 ihamagajwe na maire de la ville w'uyu mujyi wa Uvira hamwe n'abagenzi biwe abayobozi bose bashinzwe umutekano mu mujyi wa Uvira. Iyo nama yariteranije amasosiyete civile yose ndetse n'abahagarariye amakominote yose atuye muri Uvira, ariko cyane yiganjemo amakominote ya kwa 6 niyo menshi cyane. Harimo ndetse n'abaserukira jeunesse uruzuruko mu makominote yose, harimo ndetse n'abahagarariye ama service ya leta yose kwangana mu mujyi wa Uvira. Ariko rero n'ibyo byose ijambo cyane ryibanzweho uwo munsi kwari kwamagana ama message asirikira ku mbuga zitandukanye ahamagarira amoko menshi kurangiza cyangwa se kurandura ubwoko bumwe bw'Abatutsi. Barazamagana rwose bivuye inyuma, ari nacyo gitumye uyu munsi wenda tukihadumeka bagaragaje imbaraga nyinshi zishoboka mu kwamagana ayo message imvugo mbi zihamagarira amoko menshi kurangiza cyangwa se gukuraho ubwoko bw'Abatutsi. N'iriya myigaragambyo yari yahamagawe kwa gatandatu ushize ntiyabaye. Umuntu yavuga se ko ubu ngubu bimeze bite, kuko wumvisha ukuntu David yatubwiye bimeze igoma aho ngaho muri Uvira ibintu byifashe bitubu bijanye n'ibyemezo zafashwe. Icyemezo cy'imbere nico ngicyo nanyumviye kuvuga cyo kwamagana abantu bandika ama message bene ayo ngayo cyangwa se bayakwirakwiza. Icya kabiri nuko hashyizweho komisiyo ishinzwe gukora cyangwa se kugenzura izo message zose no kumenya abazandika ndetse bagafatwa bagafungwa. Ariko kugeza uyu munsi nta numwe turumva wafashwe wafunzwe cyangwa se wawukurikiranwa, kandi abo bose bazandika bari hano mu mujyi wa Uvira, bari muri territoire ya Uvira, baragenda manywa na nijoro. Ubwo se umuntu yavuga ko bimeze nka biriya David yatubwiraga, murarebana muragerageza guca mu mihanda ariko imitima yanyu iracyafitanye kwikekana. Imitima ntabwo ishobora gutuza angaha muri Kivu. Izo ni ingaruka tugize iminsi duhura nazo z'ayo magambo n'ayo ma message ahembera aterwa ndetse na bamwe umuyobozi bwa Kongo. Hari abadepite, umudepite werutse kuza akora mitingi ibaraka avuga ko nta muntu n'umwe uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda ugomba kugaragara muri Baraka. Ibyo byarabaye ni nabwo nyuma ku matariki 9 z'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize hiciwe umumajoro w'umunyamurenge akuwe mu modokari ari kumwe n'abandi bamwica mu buyobozi. Igipolisi kireba, igisirikare kireba, abayobozi de la place bareba, baramushinja baramutwika. Ibyo zarabaye. Hanyuma abaturage bari batuye mu mujyi wa Baraka aho bose barishwe, bamwe barishwe abandi barahunze bahukuwemo, nta munyamurenge n'ugituyemo. Ibyo byose ni ibintu bituma tudashobora gutuza ngo dutekane ngo tuvuge ngo dufite amahoro. Eko bundi Kalima wabonye ibyabaye, abanyamurenge barishwe abandi barahunze bahoraga bashakira ubuzima. Ubwo buzima ntabwo bagifite, barahunze. Ngubu ibaza ukuntu abo bana babo bazabaho cyangwa imiryango yabo ubu izabaho. Icyo ni ikibazo gikomeye. Abantu barishwe n'icyatangaje cyane kandi biteye ubwoba nuko abashinzwe gucunga umutekano w'abantu aribo bafata telefone bagafilma umuntu ari gusha, umuntu bari kumubaga bamukuramo ingingo zimwe na zimwe. Uwa polisi agafata telefone agakamera agafilma agafata video akayohereza ku mbuga. Icyo ni ikintu giteye ubwoba.
uwakagombye gucunga umutekano w'abantu ugasanga niwe uri kubamamaza ndetse agafotora bikaba atanimunesheje. Ariko se kuvaho mukore iyo nama mukaba mwarafashe ibyo byemezo mugashyiraho ndetse n'akanama gashinzwe kubikumira, ibyo bikorwa nk'ibyo ngibyo ntabwo bikiriho noneho ubu ngubu? N'ubu ngubu birakomeje, gusa nyine turashima ubuyobozi bwacu ibyo bakoze, bakoresha amanama bamagana ku maradiyo, ari nabyo bitumye uyu munsi tugihari. Dushima Imana yakomeje kubikora gutyo, ariko kandi amesaje kuza uyu munsi arakomeje, ntabwo yigeze ahagarara ku mbuga nkoranyambaga. N'uyu munsi amesaje akomeje kubaho menshi, ahamagarira tujuru ayo moko menshi kutumaraho cyangwa se kudukuraho. None ubwo butumwa ababutanga ntabwo mubashyikiriza ku kanama mwashyizeho gashinzwe kubikumira? Abo bose barabizi baba babibona. Urabona nk'ejo bundi hari abamayimayi ubu ngubu bari kumenasa baja kurasa abaturage bashakisha uburyo bica abaturage bari kubwegera mutarure. Aho ngaho hari abanyamurenge, abamayimayi bakaza bakavuga ko bagiye kubatemagura, ariko bakagombye kuraswa bakigizwayo, kuko umunsi n'umunsi bashobora kurara bamaze abaturage. None se ngaho muri Uvira, aho muri Uvira, kuko wumvishe ko David watubwira ati ibibazo nubwo bihari ariko abayobozi baho bo bafashe ibyemezo byo guhagarika abanyeshuri bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ko bajya mu mashuri kugira ngo babakingire umutekano. Ese aho ngaho byifashe bite? Murabareka bakajya mu mashuri? Ubu ngubu bimeze bitiyo? Aha mu mujyi wa Uvira ubu ngubu abanyeshuri baragenda ku mashuri, gusa bafite ibintu bya toroma, kuko ku mashuri barabwirwa ko bazishwa, bazirukanwa hano atari iwabo, ari abanyarwanda. Babibwirwa nande? Aba abanyeshuri bakababwira kandi bakabibabwira cyane, bakababwira ko hano atari iwabo, umunsi uzagera bakabatemagura bakabirukana bakaja iwabo. Abana bava ku mashuri bakaza ari izo ngubu bari kuvuga, ukabona abana bari mu mashuri ariko ntabwo bayarimo. None se ibyo se ntimubyereka abayobozi abo ngabo nyine mwatoye ejo bundi mu cyumweru gishize kugira ngo bahagarike ibintu nk'ibyo? Iyo byose barabizi ntacyo tutababwira. Ndetse n'ubushize hari umuhungu w'umusore wawushijwe aho bita Kiriba, yaravuye i Bukavu, bashatse kumukura mu modoka, bashaka kumutwika nk'uko batwika abandi. Rezuma ababyeyi bari kumwe, abo nabo turabashimira, aracyari abantu bazima. Abo babyeyi baranga ngo nta buryo ushobora gukura umuntu turi kumwe mu modokari ngo mukure modokari mu mwice, twebwe dutambuke tugende. Abo nibo bamukijije, ariko yaragiye kwishwa. Urumva ko ibyo ni ibibazo bikomeye bigenda bigaragara, bitashobora gutuma tugira umutekano. Ariko kandi nk'uko mwari mubibajije, ibyo byose tubishikiriza ubuyobozi bishinzwe, dutegereje icyo bazakora. Ariko ikitubabaza nk'uko abandi batanga izo message bajya ba alerta, bajya bahamagaza abantu cyangwa se abagizi ba nabi kutugirira nabi, baragenda gitondo n'ikigoroba, baragaragara bari mu mihanda, ntacyo babwiye, nta bwoba, ntacyo batinya. Ni abaturage basanzwe, ni abayobozi, ni abaki? Abayobozi guhera muri guverinoma, urasanga umudepite national akaza akagera hano Uvira, akaza agatenira ama meeting, akavuga ko abantu bose bagomba kugura imbunda, agahamagarira abapasiteri kugura imbunda kugira ngo birukane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ntabwo byihishe, babivuga kenshi cyane abayobozi bakorera igihugu. Hanyuma noneho za nsoresore nazo zikabona aho zihera kugira ngo zivuge noneho byinshi gusumba ibyo bavuga. Turagarukaho mu kanya ku byerekeranye n'umuti wabyo aho ngaho, ariko mbere yo kujya kwa Nyamombe Zahombe, reka mbanze mwumvishe itangazo ryasohowe n'ibiro bikuru by'igisirikare cya Kongo hari ku itariki 19 z'ukwezi gushize kwa gatandatu, rigashyirwaho umukono n'umuvugizi w'ingabo za Kongo FARDC General Major Kasonga Chibangu Leon Richard. Murarisomerwa na Florentine Kwizera. Iryo tangazo ry'igisata cyo kumenyesha makuru mu biro by'ingabo za Kongo FARDC rivuga yuko kuva ico gihugu gitewe, ingabo za Kongo zibona ubutumwa bwinshi bwo kubesha kandi bwuzuye urwanko butegurwa hanyuma bugakwiragizwa mu binyamakuru no ku mbuga hwaniro. Ariko itangazo rivuga yuko butegurwa na Kigali mu majambo yaryo mu ntumbero yo kumvisha abanyagihugu n'amakungu ko hari abantu bariko barahigwa, canke ko hoba hari agatima ko kwanka abasirikare canke abanyagihugu bo mu bwoko bumwe bwaho muri Kongo.
iryo tangazo ryo mu biro bikuru vy'ingabo za Kongo ryagiriza u Rwanda kuba atari ubwa mbere rukoze gutyo kugira ngo ruhende igice kimwe c'abanyekongo bagwe mu mutego mu gutunga gato ku bwoko runaka gutyo babe baguye mu mutego w'umwansi. Gusa itangazo rivuga yuko ivyo bitazoca intege ingabo za Kongo ziyemeje kwitangira ico gihugu gushika no kugipfira. Itangazo ribandanya rivuga yuko kuba Kongo iba mu bwoko butandukanye bwinshi ari itunga ritagira uko ringana kandi ko FRDC ikingira bose. Rivuga yuko inzego z'umutekano ziriko zirahiga umuntu wese canke urwego yogeramira canke gogeramira abantu kubera ubwoko bwabo. Kuwo bikora azovyishura imbere y'ubucamanza bwa gisirikare. Nyamombe Zahombe, urumva iryo tangazo urumvishe n'iryavuzwe n'umushyikiranganji w'umutekano, wumvise ndetse n'ibyo Muyoboke amaze kuvuga, abategetsi baho barahamagaje amanama kugira ngo bakumire ibyo ngibyo, bafata n'ibyemezo ariko nta gikorwa. Nubwo wowe ubirebera kure witabira uri muri Finland, ariko nawe ndabizi ko bikurikirana na cyane cyane ko ukomoka hariya muri Kivu y'Amajyepfo aho Muyoboke akomoka, ubona biterwa n'iki ko imvugo itajyana n'ingiro? Mboneraho kimwe n'abandi guhumuriza abavandimwe b'abanyekongo n'abandi bo mu karere, kuko si abanyekongo gusa ariko cyane cyane abanyekongo baburiye ababo muri izi ntambara z'amafuti zo kuva 1996 kugeza uyu munsi wa none. Icya kabiri, nkafata uyu mwanya rwose kwamagana umuntu uwo ari we wese ku giti cye, ubwoko ubwo ari bwo bwose, umutwe wa politiki wakwifashisha iyi politike twazaniwe, mu mbabarire simvuge u Rwanda ahubwo ndavuga RPF na Kagame, kuko Perezida Kagame w'u Rwanda hamwe n'agatsiko ke bari mu bantu batangije izi ntambara, bari guhembera urwango. Ariko ibyo barabihakanye? Ntabwo yabihakanye, ahubwo yarabyemeje. Hari akavideo kamaze iminsi kazenguruka, ari nayo mpamvu nakagombye kuvuga ati se turiyama abantu bari guhagurukira abanyekongo bavuga ikinyarwanda muri Kongo, bagendera mu byiyumviro bya xenophobie n'ibindi bisa nabyo, tukabura kubanza twiyama iyi politike y'ivanguraamoko twazaniwe na Kagame, n'agasuzuguro gakabije tarenza urugero. Video imaze iminsi izenguruka, si y'ubu ngubu. Perezida Kagame ubwe yivugira ati hari aho tugera tukagira ibiganiro, hari aho tugera tugahendahenda, hari aho tugera tugasaba, ati byananirana ikibazo tukajya kugikemurira aho gikwiriye gukemukira. Ndetse ageze aho anatunga urutoki Kongo muri icyo kiganiro, aravuga ati nk'ikibazo cya Kongo, ati nibiba ngombwa ikibazo tuzajya kugikemurira muri Kongo, ati cyane cyane ko n'agahugu kacu ni gatoya ntidufite aho kurwanira. Ariko umvishe ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Vincent Biruta yahakanye, yavuze ko ubu ngubu batariyo. Bwana Fele, uragira se ngo azavuguruze shebuja ko yamaze kubyemeza, urumva se Vincent Biruta ari we waza kubihakana? Kandi iyo mvugo yo guhakana ibintu biriho, icyo kinyoma cya RPF si cyanone. Muribuka ubwo babazaga uwahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Charles Muligande, nawe bigeze bamubaza ati se mufite ingabo muri Kongo, kandi icyo gihe koko amahanga yose yarazi ko u Rwanda ruriyo, arabivuga ati nukuri kwimpamo. So ubwo rero urumva ko icyo kinyoma cyabo ntaho gitaniye n'icyanone. Ariko icyo gihe nubwo tutabonye umuntu uhagararira ingabo za leta y'u Rwanda muri kino kiganiro, cyangwa se uhagararira leta y'u Rwanda, ariko Perezida Kagame ubu ngubu yarabihakanye, avuga yuko bo ntabwo bari muri Kongo, na leta ye irabihakana, ndetse n'uhagarariye u Rwanda muri ONU, mu muryango w'abibumbye, Bwana Claver Gatete, mu kanama gashinzwe umutekano, arabihakana, avuga yuko leta y'u Rwanda ntifite ingabo hariya, ntabwo irimo irashyigikira umutwe wa M23. Aravuga ati ibi ngibi ni leta ya Kongo
irimo ishaka gutwerera ibibazo byayo ibihugu by'ibituranyi, atari ko ntabwo leta y'u Rwanda iri muri biriya bibazo. Bwana Felin, iri sesengura ndi kuvuga ahangaha n'umwana mutoya yoryumva. Perezida ubwe yarivugiye ati nibiba ngombwa intambara tuzajya kwirwanira ku butaka bwa Kongo. Yari yabiteguje, ntabwo ari ikintu cyo kongera gushakashakisha. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, abasirikare bafatiwe ku butaka bwa Kongo bambaye impuzangano z'u Rwanda ziriho n'idarapo ry'u Rwanda. Ubwabo barabyivugiye, circonstance bafatiwemo, iyo baje bava n'ukuntu batakaye mu mashamba ya Kongo bakarindwa bafata, banavuga ati sitwe gusa twari benshi. Icyo ni icya kabiri. Ariko icyo ngicyo uvuze cya kabiri, twavuganye n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije, aratubwira ati abo ni abantu bacungiraga umutekano ku mupaka, bashimutwa n'abasirikare ba Kongo, hanyuma babashimuse babajyana muri Kongo. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda yahise isaba leta ya Kongo kuba basubiza. Aratubwira ati wavuga ngo ugiye gutera Kongo ukohereza abasirikare babiri kujya gufata igihugu? Ese u Rwanda rugeze aho rushimutwa n'abasirikare rukazabivuga nyuma y'amezi abiri abo basirikare cyangwa ukwezi abo basirikare bafashwe? Kuki rutabitangarije igihe bafatiwe? Amakuru dufite yuko icyo gihe babatangarijeho baberekaniyeho atari cyo gihe bafatiwe. Ese u Rwanda rugeze aho rushimutwa abasirikare ku mupaka ntirunamenye ko rwashimuswa abasirikare? Iyo mikino ni imikino yo hasi cyane, n'umwana muto yatayemera. Reka nkubwire ko atanari na perezida gusa wemeje ko bajya kurwana muri Kongo, ko bafite uruhare mu ntambara zo muri Kongo. Icyo hari umugenerale witwa Mubaraka Muganga nawe yarabyivugiye, yarigambye ati twebwe kiriya gihugu kiturusha inshuro 89, ati tujya tugikandagira rwose tukakigenda tukagera iyo muri kapitale tukarwana tugakora operations zacu, ati tukagenda tukagaruka. Ati na kera twagendaga n'amaguru, ati noneho Rwandair yarabikemuye, ati ubu Rwandair isigaye igenda ikadusigayo tukagaruka operation tuzirangije. Ariko Rwandair barayihagaritse ntabwo ikijya muri Kongo. Ko bayihagaritse ejo bundi se wamenye ibihumbi n'ibingahe ni magana angahe by'abasirikare b'u Rwanda byamaze, iyo Rwandair yamaze gusesa ku butaka bwa Kongo. Wamenya intasi z'u Rwanda Rwandair ubwayo muri icyo gihe yari imazeyo yamaze gusesa ku butaka bwa Kongo, wamenya ari bangahe? Nyamombe zawombe rero atubabarire tubibaye ngombwa yuko ducamo ibice iki kiganiro. Iki gice cya mbere akaba ari ahangaha tugihagarikiye kubera igihe. Ubwo mu gice cya kabiri muzumva n'uhagarariye General Muhozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni, avuga ku birego aregwa muri ibi bibazo bya Kongo. Reka mashimire abo rero twari kumwe bose muri kino kiganiro: David Karambi, Emmanuel Muhozi, Nyamombe zawombe, Muyoboke bose na General Felix Kurayige. Nshimire kandi namamfashije muri kino kiganiro bagenzi banjye Prime Ndikumagenge, Florentine Kwizera, Yvette Kabatesi, Ali Yusufu Mugenzi hamwe na Paul Mason twari kumwe mu buhinga bw'ibyuma. Mbibutsa yuko insamirizi ya BBC Gahuza Miryango muyikurikira kuri Kisoro FM muri Uganda, muyikurikira kandi no kuri FM Igoma ni Bukavu aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mudukurikira kandi no kuri Facebook kuri BBC Gahuza, munadukurikira ndetse no ku rubuga rwacu rwa internet kuri bbcgahuza.com. Mwari kumwe na Ferenga Kwaya, naho mu kiganiro cyacu cya kabiri cy'utaha. Mugira umunsi mwiza.